Konnichiwa, Zdravo. zdravo. Danas imamo Naruto, jedna od jako popularnih anime serija u Srbiji i Dragoljub je prisustuje s nama. On jako voli Naruto serije. Možda želi da nam kaže neki razlog zašto, šta najviše voliš o Naruto seriji. Pa volim Naruto generalno što je priča koja inspiriše, a i to mi je prvi anime koji sam pogledao, pa mi se zato isto dodatno sviđa. Ok, super. Ima jako puno ljudi, baš sin od jednog profesora sa kojima nešto zajedno radim na nekim projektima, isto obožava Naruto i želi da uči japanski jezik zbog toga. Sad sam našla jednu zbog autorskih prava, ovo je samo jedan mali odlomak serije, znači Naruto, Sasuke is fighting Itachi, znači one scene, jedna scena. I na početku on kaže Omae wa itai nanda, Omae wa itai nanda, znači šta si ti ili ko si ti. I Omae više riječ kad se koristi nije baš tako nešto super pristojno, ali više onako između prijatelja i kad se neko malo ljuti u tom smislu. Omae, znači većinom se kaže you ili ti je anata, ali možemo reći Omae više kad se ljutimo ili kad nismo baš toliko pristojni. Da probamo Omaeva i taj nanda. Izvoli. Omaeva i taj nanda. Da. I nani ili nani znači znači šta. Većinom da ili des je glagol, znači ko si ti u stvari, tako nešto. Who are you? I onda broj 2, jako kratka rečenica, tomodachi da. Tomodachi znači prijatelj, i da ili des je, da je više neformalni taj izraz, znači tomodachi da ili tomodachi des, da probamo, tomodachi da. Tomodachi da. Znači ja sam prijatelj. I broj 3 rečenica je kad nešto ponavljate. Ići je broj 1, možda smo to nešto spomenuli prije, mo je još jedno, još. Znači mo ići do još jedan put. I iu je kad nešto govorimo, mo ići do iu, znači ja ću reći još jedno ili još jedan put, tako nešto. Da probamo mo ići do iu. Mo ići do iu. Ok, perfekt. I u ovoj sceni prijatelj kaže učiva mandarada. Učiva je više kao watashi, znači ja sam. Kad govorite o sebi možete da koristite ovu riječ uči, koja u stvari može značiti nečiji dom, ali u ovom kontekstu, u ovom smislu znači ja, kao učiva mandarada. Znači ja sam mandala. Da probamo učiva mandarada. Učiva mandarada. Ok, perfekt. I imamo još dvije rečenice. Chanto kizuita. Chanto je kada doing something properly, znači actually properly, znači kad odradite nešto temeljno ili tako nešto. Chanto kizuita. Kizuku je kad nešto primijetite ili kad nešto razumijete. Kizuku. Znači da li si to stvarno ili kao dubinski razumio ili razumijela, tako nešto bilo značenje. To sam isto malo pokupila iz ove scene. Chanto kizuita. Chanto kizuita. Ok, perfekt. I zadnja rečenica je mandara wa ikite iru ka. Mandara, znači imali smo mandala u rečenici broj 4. Ikiru je glagol kad je neko živ. Ikiru, ikite iru, kao živjeti. Da li je neko još uvijek živ? Da, tako nešto u smislu. Kaj je većinom na kraju kad pitate pitanja, da li u tom smislu na srpskom, znači mandara wa ikite iru ka, da li je mandara još uvijek živa ili tako nešto živ. Da probamo. Mandara wa ikite iru ka. Mandara wa ikite iru ka. Ok. I znači to je više bilo u toj sceni da su glavni Naruto i znači Itachi i Sasuke da su bili malo iznenađeni. To je ta bila scena i možete na primjer ako želite da zapamtite riječ za prijatelja, tomodachi da ili tako nešto. Da, eto to je to. I ako se sjećate, evo, samo da se vratimo. Dragoljub voli da igra fudbal, tako da njegov trening će biti uskoro.
Tako da završimo ovaj put. Nadam se da će vam koristiti u učenju japanskog jezika. Hvala lijepo, arigatou gozaimasu. Sayonara,